Beatrice Oguli nada epolo kinite esomero loka Alpha Training School 10 itolomunida Esisiak luoto mosomero kengesda ikeoni to balada ebe kopekwa nasho manada etata engesda era Amina kinita pugan idoda yata kinita ikeono soda ilipa uriaka kerawanyu nibe ngara kinite kesi dueke chosote da Ainakina sho manada etata emam de raina ijola unta ika kola bala rebe raida ana itudu eluda ibirono rose Alpha Training School ngesilo le tolomo ye graduates lo do to sakwatare akwatarangun akaisa kanyabe engeta kitoske da national certificate oko sina lo aiduku aike aidonyo keda chibitima idwe akwatata kaisa kanke dikanyaundi ngesi soma to skills adoketa no gita adoketa no aidonyo aichibitim aiduku kedaike akaisa kanyapa anu kanyare ngesi graduating atosa to ma popular no national certificate awuriaka akoto ngaishalam kinesinoi anwa Esinyikokin duwa shomo ikosinilwe tatai nari kosinilwe tatai re kosinilwe pedore koka ngara kina ke kwa to mapaki na edite Martin Okirio Bore Lode Rae Director loko somero loko Bethany Girls Comprehensive Toroti City ngesde chora kiatumuna kakere lude ngeta na kineta swami kosi nikeche lude tatai soniti ba somuna lolo reke kana boloboles eja situnga ikoto sakweleti boro eja situnga ikoto sakka ngata na asom konye ngini twana ne bunia akota gweleti boro aga ngata na asom ikoti boro ni itekoro ene jokuna ene lai so awote ngalimoni keselo bunete bilo to tesingina anesa bolobolo kede tuma bani to be asom ni samaete esi raini tekoro ni kiara doketait nare mamito ne buna koti borene edita benen edita adoketait eja utene kidi koni shari borene polo pedora Ainakini apai kini popo are mami keuni okuju Francis Omani Loda era manimana ni somero iko 10 municipality ngesda Esinyikokin talomuna aya tulude pote aimo akirot na ada atasho manike chotote da dolere adoketa nudo kujoto makiro no da etata ekoto masho man. As you excel in technical education, you have the chances of getting these jobs that we now in Uganda call the paying jobs. The technicians in this area, after your certificate, you proceed and do a diploma. At the level of diploma, one can attain a certificate that qualifies you to become an instructor. I attacking Chanat Bonde, and yes, Ainakina no Tamamana Shoman. Kaba Shomano technical, the Yara Remoi, Angbon, attacking the Akondo Katai, I atadokena, Iton Yoda Doloro University Capital, and Oguitor secondary. And yes, I am the technical studies, Kappa Elasti Resort of Maishishao. Ichie koto malomuna kakesda isumunitos. Apupengolo la alama. Nara ano uriaka ya unengo. Yanga domani patoro semero kiere apoloke yalama sana uriaka ya mso semero. Oloka itodu nini bala ay more kina so kiere. Pala nga yalama lolo noi anunga adaune koslo. Do e pala nga yalama Esombango fashion and design certificate. Ejengaru just a copper pakanga ishomala na principal in technical education. E polongo ayalama na mamungo apedoto right to diarda. Anulolongo I graduating alomun aswame course in local national certificate in fashion and design. Ajaingamun arujasitika around amwalimu Ainakini or technical. Kanuka TV East Martin Opolo Tukokumi District.